Mombasa koro chano choko pach jopiny ewi wach dwaro ni jodak duto obed kod kadi moyiedhi mabiro miyo giyudo fuong'ruok e chenro mopogore kaka mar thieth, basari kaachiel kod chenro mamoko mag dongruok. Magino oyangi gi gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir makoni kinde koro chopo mar neno ni jodak ma Mombasa ema yudo fuong'ruok ma ok jogo morao kawuok e counties mamoko mana kaka Joja Oko leronwa. En nyasi mane obagi e od bura malikoni Mombasa mar sidho ayanga gedo mar kar thieth e ward mabofu, nyasi mane otelne kod gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir. E romono ne oyangore ni oganda mathoth osebedo ka kale midhieche mopogore to chutho mago motenore kod garama mag thieth. Gavana, tuangalie utaratibu ambao tutaweza kufanya zile bili za hospitali bei kidogo ishuke chini. Tunajua SHA inasaidia. Watu wamelipa SHA. Ukienda pale SHA inakulipia, lakini kuna ile balance. Mtu amekufa, maiti imewekwa pale hospitali. Na hususan mwanzo ni Muislamu. Gavana anawekwa hospitali pale, anazuiliwa kwa sababu ya bili. Kila mwaka hospitali zetu zinapeana waiver za milioni 130. 130 million. Kwako wewe unaona ni 20,000, kwa mwingine 100,000, kwa mwingine imetolewa 50,000. Mimi nikatoa mpango, serikali ikaweka fedha katika level 4 na level 5, anayekuja ikiwa ni mwana Mombasa aweze kulipiwa SHA. Paro mar chugo kadi moyiedhi mabiro nyiso pogruok e kind jodak Mombasa kod welo ne onyiedhore, gino mikoni biro konyo e kelo fuong'ruok ne oganda modak Mombasa. So tuweke automatic waiver. Yule mtu amefariki anapata waiver ya 30% ama 50%, na kwa yule mtu ambaye hana uwezo. Tazunguka wodi zote 30. Nichukue maoni ya kila moja. Je, watu wanakubali na mimi niweze kuwapatia kadi ya kwa wewe ni mwana Mombasa, ili ukienda hospitali huna haja kumjua yoyote, unapeana kadi yako, unapatiwa discount ya zaidi kuliko ile ambayo kwamba italipwa na SHA. Na wewe ukiwa na kadi yako unaenda kuchukua basari zako bila kuulizwa maswali yoyote. Ukiwa na kadi yako, siku unatoa pesa za vikundi, unatoa kadi yako bila tatizo lolote. Tumeelewana mpaka hapo, sio? Gavana koni oikore mar chako choko pach jopiny ewi wach makamano mar neno ni fuong'ruok michiwo ne jopiny ewi chenro mopogore e Mombasa geto mana jodak. Tukizunguka kufanya hii public participation, tutafanya public participation hii. Tutatengeza Mombasa resident card. Kwa sababu mimi ni gavana wa jimbo la Mombasa. Hawa ni MCA wa jimbo la Mombasa. Mishi ni mbunge Likoni iliyoko Mombasa. Ni lazima tuweze kubeba mzigo wa watu wa Mombasa. Isechako gogo, paro mar dwaro chwalo hospital no engas mamalo ne bende onyiedhore bang' yangore ni nitiere moko kuom chenro mag thieth mok time kar thieth manie rang'iny mar level 2 ma idwa gerno. Ilikuwa inatarajiwa ijengwe level 2 na watu huanzia mahali, lakini kama kuna uwezo gavana wa kuweza kuongeza pesa na tuiweke level 4, tunaomba sana hiyo level 4 iweze kuwekwa, ndio watu wetu waweze kupata matibabu ama zile services ambazo ziko katika kategori tofauti tofauti, kwa sababu level 4 huwa ina mambo mengi sana, paka mambo ya operation, paka mambo ya mazazi na mambo mengine mengi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.